Afrika-Dzonga ri ta simeka vuxaka byintshwa bya bindzu na matiko ya misava kambe a va nga tlheriseli xiboho xa Amerika ka tikhampani ta rona laha kaya. Application for the disclosure of C-section in bracket investigation diary close bracket of the police docket case number little 10 176/03/24 in this matter to the applicant is hereby refused. Xikombelo xa khale ka xipikara no Siviwa Mapisa Nqakula xa ku kuma vuxokoxoko bya swihehlo xi tsandzile. Va ka hina lawa i mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Khale ka xipikara xa palamende no Siviwa Mapisa Nqakula u tsandzekile nakambe ka xin'wana xa swikombelo swakwe ekhoto. Khotonkulu ya Pitori yi ale xikombelo xa Mapisa Nqakula xa ku kuma vuxokoxoko byo karhi eka vachuchisi. Mapisa Nqakula loyi a nga langutana na 12 wa milandzu ya vukungundwani na wun'we wa vuxisi bya mali a lava ku kuma vuxokoxoko bya tsalwa ra swihehlo. Ku tsandzeka ka khale ka xipikara xa palamende no Siviwe Mapisa Nqakula ku komba leswaku ku ni vuxokoxoko byo khomeka lebyi kombisaka ku yelana ka ku paluxiwa ka xiyenge xa C xa papila rakwe ra swihehlo swa vugevenga eka nandzu wa yena wa vukungundzwana swi endle leswaku a tikuma a ri eka milandzu ya vanhu va xiyimo xa le henhla. Before the order is made, 1. The respondent is ordered to provide the applicant with progress report on the representations made by Nombaza Mtsondwa Ndlovu in the Pretoria Specialized Crimes Court pertaining to the Dika Military Police docket case number 07/11/2017. 2. Application for the disclosure of C-section in bracket investigation diary close bracket of the police docket case number little 10 176/03/24 in this matter to the applicant is hereby refused. Mapisa Nqakula loyi sweswi a nyikiweke xiyenge xa A na B xa papila ra nandzu wa vugevenga a lava ku kuma ni xiyenge xa C. Khale ka xipikara loyi mikarhi hinkwayo a vulaka leswaku eka mhaka leyi a ku tirhisiwe endlelo ro biha kumbe hi ndlela yo biha na ku va na nhlohlotelo wa tipolitiki a lava leswaku xiyenge lexi xi va le henhla eka vulavisisi. U tlhele a tshemba ku kuma nxopanxopo wa swivangelo swo va a khumbeka eka swihehlo swa vugevenga byo ba mati tingwenya ti etlela ku va a nyika tikontiraka eka vaendli va swikombelo swa tikontiraka ta ndzawulo ya vusirheleri. Leswi vusirheleri byi nga vula leswaku a swi nga ri kahle kambe khoto yi na vonelo leri hambaneke. Cannot therefore be correct that numbers are threatened to make a statement based on the above. It is also not correct that the circumstance under which numbers are made a statement as a Section 204 witness can be found in the disclosure of Section C of the police docket. Nandzu lowu sweswi wu nga bula ndlela yo ya mahlweni ni ku tenga loko a ya ekhoto nakambe hi siku ra kaye n'hweti leyi taka. Holobye wa ka Manana Bana na Vatsoniwa Sindisiwe Chikunga u kombele swiyenge swa maphorisa NPA na minhlangano leyi nga riki ya mfumo ku tirha hi ku hetiseka ku herisa madzolonga ya rimbewu ni le henhleni ka vana. Chikunga na holobye wa nhlayiso wa vanhu eEastern Cape Mbukiwe Fanta a va endzele va ndyangu wa n'wana wa nkombo wa malembe loyi a nga pfinyiwa ematatiyela. Va tsemeke nhlana hi ku twa leswaku mhangu leyi a hi yona yi ri yoxe eka ndhawu liya. U lava leswaku ku tekiwa xiboho. Chikunga u ri ku fanele ku endliwa vulavisisi hi vuenti ku va ku kumeka vaxanisi. I believe that the Department of Police will also try to investigate to the extent that they ask more questions on practices in that school. Mahungu ya ku pfinya kun'wana kumbirhi ka vana lavatsongo endhawini leyi fanaka ya chavisa. We want to highlight that it is not only one case, there are 3 cases. It is not a Xwexwe one, there are 2 other cases of a 6-year-old and a 7-year-old. Sharitano, machudeni ya University ya Joni va tereka hi swihehlo swa ku pfinyiwa ka n'wana wa nkombo wa malembe. Va mache kusuka ekhampasini ya UJ ku ya eka SABC eAuckland Park ku yisa papila ra swikoxo.
va lava leswaku muxanisi a humela erivaleni no va ku endliwa vulavisisi eka milandzu yo hambanahambana yo pfinya. Nhloko ya mahungu ya SABC Mlungisi Xivamba u amukele papila ra swikoxo kusuka eka machudeni ya Yunivhesiti ya Joni lava lavaka vululami bya ku pfinyiwa ka n'wana wa malembe ya nkombo eEastern Cape. Machudeni va vone swi fanerile ku loko va lava leswaku mahungu ya vona ya twala kumbe ya twiwa etikweni hinkwaro va tsutsumela SABC. Ha khensa swinene ku tshemba loko va ku kombaku ku ta SABC va ta humelerisa swirilo. Mhaka leyi va yi tisaku i mhaka leyi nga xiphiqo atikweni ku va ku pfinyeteriwa vana na ku nga khomi kahle madzolonga eka vanhu va xisati. Ku nga mhaka leyi hi tshamaka karhi hi endla mahungwini. Ta ya mahlweni hi humelerisa erivaleni mahungu lawa ya xanisaka tiko etihanyi. SABC ya ta ya mahlweni minkarhi hinkwayo. Hikokwalaho hi swi vonile swivilelo swa vona a ni rhumiwile ku ni ya swi amukela ni swi tekile ni swi yisa ka varhangeri va SABC va ta hlamula hi ku hatlisa na tshemba ene na tshemba leswaku machudeni na wona va ta tsaka hi nhlamulo ya SABC. Holobye wa maphorisa u ri a ku na vumbhoni bya DNA lebyi nga kumeka eka n'wana loyi ku hehliwaka leswaku u xanisiwile hi masangu, kambe u ri ku na vanhu vanharhu lava nga va kona hi nkarhi wa vulavisisi bya maphorisa. No foreign DNA could be found on the victim. But in the course of time, there were 3 persons of interest who emerged. Now, that then required further DNA testing to be done. Vulavisisi byo hlotana na muxanisi byi ya emahlweni. Namuntlha ku gimeta ntlhanu wa mavhiki ya ntengo wa ku nyamalala ka xinhwanyatana Jocelyn Smith ekhotonkulu ya Western Cape High Court. Xiphemu xa nkoka eka ntengo lowu i xa ku lavisisa ku kumisa ntiyiso wa swiviko swa vahehliwa Jacqueline Apollis na Stefano van Ryn. Vhiki leri khoto a yi langute nkandziyiso wa video ya switatimende swa vavanuna lavambirhi leswi magqwetha ya vona va lavaka leswaku swi susiwa tanihi vumbhoni bya ntengo. Apollis na van Ryn va ri va mbeyiteriwile ku kondza va nyika maphorisa switatimende. Va ri timbanga leti va nga tikomba loko nga si nyika switatimende a ku ri timbanga to mbeyiteriwa. Could be that the handcuffs were a little bit tight, al-busted. Too tight. Maar dit sal presentasie van 'n pressure op enige persoon vir net wete. It will have some percentage of pressure. Wat dan any person geplaas word was handcuffed. Ja, dit sal dit veroorsaak van. Eka xitatimende xakwe Apollos u ri hi Soto loko n'wana a nga se lahleka, Kelly Smith loko nga mana wa n'wana u n'wi byele ku u karhele hi swikoxo swa muhleteri ni tata wa Jocelyn so a va nyikela n'wana. Dokodela lowu a nga endla xikambelo xa J88 eka Van Ryn u ri loko ku ri muhehlo a mbeyiteriwile a ta va a va na timbanga to tlula leti a va ri na tona. Upon questioning Mr. Van Ryn, he denies any new injuries or assault since the J88 conclusion earlier today by Dr. Nel. Ntengo wu ya emahlweni vhiki leri taka hi Musumbunuko. Afrika-Dzonga ri fanele ku simeka vuxaka byintshwa ku engetela no tiyisisa lebyi nga kona ni ku sirhelela ntirhisano na matiko akelana eka xiyenge xa mabindzu. Leswi landzela xiboho xa Amerika xa ku engetela xibalo xa Afrika xa ku xavisa nhundzu ku ya eka 31%. President Donald Trump u ri vunyingi bya matiko ya misava yo tiphina ntsena hi ku xavisela nhundzu eAmerika, kambe Amerika ri vuyeliwe hi nchumu. Tindzawulo ta matiko mambe ta mabindzu na vuvekisi a ti ri na hlengeletana vateki va mahungu eJoni namuntlha mayelana na mhaka leyi. Afrika-Dzonga ri nge tlakusi xibalo xa nhundzu leyi humaka eka tiko ra Amerika. Leswi ta endzhaku loko mfumo wa Trump wu tlakuse xibalo xa nhundzu ehenhleni ka matiko yo hlaya ku katsa na Afrika-Dzonga. Pitori Veri va ta yisa emahlweni no ringeta ku kanerisana na Washington. In our context, taking an approach that says we will impose reciprocal tariffs, firstly without understanding how the US arrived at 31%, and then begin to respond without engaging with the US, would be counterproductive.
It also runs the risk of a race to the bottom because everybody in the world is making different decisions. There's all sorts of knee-jerk reactions to the announcements made. And I think it's a risky thing to do, to simply decide that, okay, we're now going to impose reciprocal tariffs, and I think it is a race to the bottom. Holobye u ri va ta kombisa nseketelo eka tikhampani ta le America leti nga kona laha tikweni. Do we intend to target US companies? No. Companies that qualify for the APDP will continue to qualify for the APDP. We do not intend to have any specific targeted tariffs and removal of. Tanihi leswi ku nga langutiwa ngopfu eka ku tlakusiwa ka nhundzu eka matiko yo tala. Xirho xa Palamende xa America, Ronnie Jackson, u tivise hi laha vuxaka bya America na Afrika-Dzonga byi nga xiswona eka lembe ra 2025 naswona u hehla Afrika-Dzonga hi ku va na vuxaka na valala va America. South Africa has always maintained its non-alignment posture. We engage with all countries of the world in a non-aligned posture. As a developing and an emerging economy, it is in our interest to be able to engage with everyone. China, Russia, everyone in the world. And we have been saying this has always foregrounded our foreign policy. And it is in this context that we engage with Iran, with Russia, with China, with everyone across the globe. Hi hala tlhelo ku tlhela ku va na swiviko swo leswaku America ri na makungu yo veka swikhiro ehenhleni ka swimunhuhatwa swo karhi swa Afrika-Dzonga. Where there was an NEC, we discussed at length geopolitics, and we, as you are aware, we are not yet in the know as to clearly what who are these officials, what will be the target. But our understanding continues to be that South Africa has got enough domestic capabilities to deal with all these issues of corruption in our country. We have our own internal capability with institutions well established and also an independent judiciary. Lamula u bakainile etlhelo swihehlo swa leswaku Afrika-Dzonga a ri tiva hi makungu ya Hamas yo hlasela tiko ra Israel hi siku ra vunkombo n'hweti ya Nhlangula 2023. On behalf of the South African government, that we were not aware, neither was any DERCO official, as it is alleged in that letter. There was no DERCO official who was aware of this planned attack on October 7. So hatetano Afrika-Dzonga ri ta rhumela swirho swa rona ya America ku yisa mahlweni na minkanerisano yo cinca muyimeri wa rona eWashington. Malangute mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga. Mfumo na makungu ya ku herisa swihambukelo swa magoji eka ku tlula 140 wa swikolo hi n'hweti ya Mawuwani na n'waka lawa marito ya holobye wa tidyondzo ta le hansi Nosiviwe Gwarube loyi a endzele swikolo swa xifundzatsongo xa Bembe eka pfhumba ra vuhlayiseki bya vadyondzi. Pfhumba leri simekiwe hi President Cyril Ramaphosa hi 2018 nakona a ri fanele ri gimete n'hweti leyi nga hundza. Xikongomelo nkulu i ku herisa swihambukelo swa magoji hi ku tirhisa swihambukelo leswi nga hlayiseka ku tirhisiwa hi vadyondzi. 372 wa swikolo swa khumbeka eka pfhumba leri. Holobye wa tidyondzo ta le hansi Siviwe Gwarube u kombisiwa swihambukelo swo gwedla leswi nga ku akiwa exikolweni xa le hansi xa Ludani eka Rabari. Swihambukelo leswi swi wela eka pfhumba ro herisa swihambukelo swa magoji eswikolweni laha tikweni. Swikolo swa kwalomu ka 400 laha Limpopo swi wele hansi ka pfhumba leri. Ku ya hi ndzawulo ku sale xikolo xin'we eka nhlayo leyi ku va ku bindzumuxiwa swihambukelo swa magoji ku akiwa swo hlayiseka laha Limpopo. Swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Eastern Cape naswona swi na swikolo leswi swa ha tirhisaka swihambukelo swa magoji. Holobye Gwarube u vula leswaku va ta hlela nakambe loko ku ri na swikolo leswi ha tirhisaka swihambukelo swa magoji loko leswi nga sala swi hetile ku mundzumuxa swihambukelo swa magoji swi ake swo hlayiseka. Today we only have 141 of those toilets identified.
So this is an achievement, ladies and gentlemen, but it is not victory. I'm well aware that the 2018 data for the SAFE initiative may not be complete, and therefore we may not account for all pit toilets in the country. There may be still pit toilets that exist and some schools which were not part of the audit. And that is why I'm saying this is but the beginning. Ours was to make sure that the identified backlog has been eradicated, and we are well on our way in doing so, but we are not saying that this is but the end. Loswe Gwakgobe u vula leswaku va hlanganile na mintlhontlho yo tala eka swikolo leswi nga tsandzeka ku fikisa tiprojeke ta tona emakumu. One of our persistent challenges under the SAFE initiative were weak implementation capacity. So the DBE and the department has really tried to support provinces in making sure that we eradicating pit toilets. Kasi hala tlhelo ndzawulo ya dyondzo laha Limpopo yi tlhele va na xileriso xa khoto xa ku va yi herisa swihambukelo swa magoji leswi endzhaka loko minhlangano yo ka yi nga riki ya mfumo xikan'we na ndyangu wa mudyondzi Michael Komape loyi a nga nwela endzeni ka xihambukelo exikolweni wu yise ndzawulo ekhoto. MEC wa dyondzo laha Limpopo Mavungu Lerule Ramakhanya u vula leswaku ve le kusuwani no fikelela xileriso lexi xa khoto. Yes, we have missed several deadlines, but there's so much progress on priority 1, which is about eradicating unsafe pit latrines. As we speak, out of the 560 something, we are left with only 16. 8 schools are actually under construction and 8 schools are under adjudication. Holobye Gwakgobe u tlhela a lerisa tindzawulo ta dyondzo ta swifundzankulu ku va ti veka macheleni yo vona leswaku miako ya swikolo yi tshama yi ri ka xiyimo lexi hlayisekeke. Epimani Balo wa Mangu ya SABC eka Rabali. Bandla ra Umkhonto weSizwe Party vari va ta sungula pfhumba ro lwisana na xiboho xa palamende xa ku engetela xibalo xa swixaviwa kumbe VAT hi 0.5 wa tiphesente eka mpimanyeto wa nyan'waka. Palamende yi pasise mpimanyeto hi nhlayo ya tivhoti leyi a yi lo sala kantsongo leswaku yi kayivela ku teka xiboho. Matsalankulu wa MK Party Floyd Shivambu a vulavula na vateki va mahungu namuntlha. Umkhonto weSizwe has resolved in the National High Command to spearhead a vigorous and principled campaign against the proposed increase on value-added tax, VAT, which was resolved and supported by majority of members of Parliament. We will work within Parliament to present clear alternatives as to what else can be done instead of increasing VAT, which is going to impoverish our people. But also we're going to take our struggles to the streets to get the people to be the ones that resist the increase on VAT. That is the program which the Secretariat and national officials is going to give a program of action of what will all regions, all provinces and all structures of Umkhonto weSizwe do to resist the increase of VAT. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i 19 rand 10 cents, pound i 24 rand 67 cents, euro i 20 rand 96 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 36 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $3,034 hi awunsi, platinum i $918 hi awunsi, xava oil yimbisi i $64.59 hi mphongolo. Kasi ndlela leyi gimeta mahungu ya namuntlha na vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina ku ta landzela xiviko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Mina vito ni Matimu Khosa ri perile.